Twisia ninezi we museo nyeneta wa Steven Mwema muthanyani wa umundi ni twathoka bandu beta mathuna silanga withia wa Metaboni Kathiani kaunti ya Masako na ende muthanyani wa umundi thini wa kilungu cha wasia wa mwimi twithia twisisia uimi wa nguku kuma mwambio mpaka muthia kuma mematumbi makale kwa ikaewa ikatewa ikatuika na maa ikatuika mbesa mundu asimo tukitha twisisia muthanyani wa umundi kalibu thini wa kilungu we museo. Ni museo. Wani wewe tawata? Nitawae mamwania. Yue akaingi muno maiko na sina uwimi. Niki wawendete uwimi muthemboso? Nendete uwimi. Ndisi awaine uyandi enda uwimi wangu ko. Na uwimi guonde ni beta na uyo. Muno nguko. Na inema. Nundu ni uyanendete kuwima. Na nendete kubunde uya ni manenema. Na ulilikane muthenya wa mbeila walihile uwimini. Waimie chao chambe pyo chayengu kui kana ipinambe pyo kulika uimimi ya mbeye na mbemba na mboso ne kalanga na mesia musio wakwa na mbe ya nguku na mbe yona kakuku kamwenga twa tusui ngabwikedio ba yote twaleka ngosa ngaiya kando nonduri nguku nengo sienda na ndino toni wako wa inguku ngaiya nguku ngamelecha engenze kainanza mbeka ete matumbi ange ukethia ni na wendi lakini mbesa ndina sio sia kwambia na nechagala cha usukumie specifically nondo walika wemini walikile ngukuni nechagala cha usukumie specifically wasia nyene ndo tuka mwimi wangu ko nyana ise ni ndo tuka mwimi wangu ko nondo ngoya kwa nanda kama yakwa yendete nguku niki ko ni sito nene gwa sienzeo na nalikabo wethi ai no na sino tethio munene ona niwe wimiola twaile kuima munene nundu saingeti yoteti la waimbua lakini nguku kwanza yuko byo ni byo kanesa okay na natwambia naim ila mundu kuima nguku kwesi ndo sike badokani oto no specialize no amwe kwali kirasia kana kamwa kuitha cia matumbi kana kamwa kuitha cia nguku we withe anayiba na kile mwe no cio wiba nyena likasia nundu nindesa nguku masako yonde nina likasia ngataka kusuika wani nde yo titika muthe nomwe ngataka suika asiumwa ileka chuma kemwe na kasiumwa ina na nguku nima ya nama na ninende ya gwa nikuko no ya gwonde nikana muimioka enda matumbe ngamotea enda kaswinga motea enda nguko ya nama ngamotea enda muika wa uthiko ya ngamotea ukethia muimio sinda na uma bako akwana ndi mwatha muimio nge bandu bange ni mweju baloto no kwa tatu switwa wani nde yoti ne bana ne bana tu tunene in terms of profitability kana mbesa wasisia pe isitwa wetai no withasia no wali withasia no withia na matumbe na pia no resa inguko wasisia wa comparison nducio ndekela kithia waki kwa twelese kila imwe ni waondo yeta itona kwa tempesa wena nguku yetia kila cha ilete wena inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kwa keva ita etumbe yiba ita nondo wale ule unobandie muno wata ye tumbe wethia wekwata kabaita kanini kangu kuteno ni thasia etumbe yela lote wano ya leasi lakini yithi ne nguku cia ilete kuma kaswika seo ne nguku complete nzeo yumete keni chiki yeta wa tricolor emindo tunenge numbers lo kwasia kwate etumbe ndoze utona kwa mbesa na sana ngo akasi ino kwa mbesa sida ibana ataweta mbesa na kana siana etumbe ndeza asilingi 30 na ndwa moye the eme okokethia no me asia tondo tenda maingi to 25 utaza zilingi 30 ndo mabo wa udikwalika ndo ibatalized ando mabo wabio gitaye vande utayu otaya yetumbe ne kietangotila kuni kuye we ndo ntesa mundu itumbe athia ani mema kukwalithi na ilo tama kwalicha ileti kwambie 10 ngane mundu akajalicha tosui twe tosui mana 3 akateya muimyunge nondo embwande se ni anda kwa kenga mubunde siondo waile kukwalicha ndo waile to set temperature humidity machine ne yake nondo ningwenda uimyo wangu kuthandai okay so ila uta matumbi utayando makathi kwalikithia no ilo kwasia kuta kasu ne ko beta wani kasu ko utambezia na kasu indeza asilingi yana kalika na kama mina chuma kemwe ndita 120 na kama mina chuma ile ndita 150 yuka sui kembeta kwe tumbe nondo etumbe na hata silingi 30
nako kaswina hata silingi ya nundu incubators ni nasio twesimbi yo ingi yona incubators yetu oba incubator isu cionthe ni cienda kwalicha na ni nzeo na ina ile kwalicha ni kana ni nguku ya inendewa muno ni manene ya nguku o yuti onena ni kwatanitie mionthe manguku makoka bandu bamwe wakele tuku imwe ni yote nasa kwa na amanza kwata charity nundu wose yo munene wa Kathiani Poultry Farmers Cooperative sub-county ya Kathiani yonthe kwatanite bamwe ni kana tethano imi munene wangu kutete nguku Kenya ati itanthe cianza elawo kwasia kaswini go gukota mbesa ila mbingange waumya cost ya ukwalikithie wese thia no kwara mbesa mbingi bo itachi no utesa itu nundu inzomete record ni bana record ngamana kasuiku nguku esu yete le umonana yale chetumbe na ina le chama tumbe nundu ngumya to suitu ingeta 1056 na kananga umyongilile na kendo mbe amatumbe asuto suitu na mina kuyande nata nino na ane kesa bu nundu be record ila na record ya nenzo mete ngasomete ya recording nesa nene sina elo sisi ani chao kiuli cha kendo nesa lene na elo sia baitaje umaba tike kaleba dei ai mingi masi yangu kusimbesa nundu ukaukese ya mbesa ila sionthe ikwisa hotewa ya hata leu we no ma nguku no sida no akwata profit kiuni utonda kukinenga kwa record keeping ilo ukipi ya record na mwimi ailete kuikata nikanda we sida no waikithia kila kindu chonde wa nguku ila waema ni amunenga mbesa mwimi aile sila kasoma ndaka kitewa nguku na yinengelew nundu nuko ne ndu batailete nguku ya ilo yake dimo niki yabona tyo uyi aye uyithi yabona lakini ya sala kuno ibona na yanoya ngende ubona nguku ndetumasia na mbwa kwita kwistima juta kwa ya ilo ya 24 masao ndhe yete totometo ya kalanga yokeleka iyo katoma na yevia bale uzio excess kwethi ane boni na ta yiyu siete kwenda ileche ibona muno no yethi ya ilecha matumbe ya noa wethi ya mauta ni matumeta lecha undu bailete ya ilo ya leu weke dimoni ko notona kwasia ai mingi makwata wasi wangu kunundu wa kulea ku keep record ya ondo iko no bo asala ya likele na kwethi wa mayethi nguku itenze ite quality ite kwendesia maile ya nguku ito note wandu nyoyonthe tela ya mawitha si kwa to ndo sisa kwa breeds tofauti ila mundu tona kwenye kwa to lesia hii kwa utumia record keeping ata kutethesia kukwata profit nitumia record keeping keva kaswini ka day 1 ngaandika tusuiye yana nina wo monde kailo ya leu yana ata kaiminola moyo mwengo kuyandesa ngasisi aneke sabu leu latwete leba ya kwa kewuke latotomete enne ngeke sabu kethi aingona nina atia lelwa ne mbesa kwasi hii wadho wa tusuiyana tundo na alikethia wego wa kuma kwa na wakeni chiki na waete tusuiyana yumwimi aleta sisi aleta kukwata ta profit wanata wondeni watu situiyana tusuituyana undonye ne thasia tusuituyana twapikaba twailo ya lewa kilo 75 Twijana mpaka nete na nditho cia twetwa chuma ina nditotho cia kila kamwe mana atatu keva ne yana wese unyangili 30 kumania ne kunio yemwe ya leu ekunia ya starter ti wa 45 na ya twaya starter nisu tuina ya ekunia twaya ingilile na mana ile ya 50 na ndicho kaingeni we ya chiki ya 3800 na jone bulania mbesa isu na bulania mbesa isu nongelenzanzo be ni ukaso be ngumboro ni ukaso na ngumboro sia loto nzanzo ina yimina suma isu sinane kana wate ya mwimi takayo kwa tangalama ikathi ukwa weka hesabu hiyo ndio kwa keke kalandi wa umania ukethia nuko tia lelwa ne ngili 10 na mbeza sebuolo profit isu sia kitu ya account ine lakini we na tosuitwa kuyana ni wata yimbeza yiwata tio sio thiwo senge otungeyana weto enge ila profit ya kuambe okawose owe oleu wa leu ela enge ototo suitwa ngeyana tia lelwa no 10 something ngili 10 na kile 10,000 no achela na yoi ni umete mbeza ilo tho yetu swina ni umete ngalama yonde bagato ko tho swi na tho watu swi na ukiwanga le ebwana wa masako na eteweke ni chiki masako no sa masako ni na tumia pe na biukua na nditume ngalama ya na bicha mula
mwaki stima pala niete waumania ngala mesu yonthe teteka siku keka mwai umwe keka 4 weeks wailo tia lana ngili 10 na mbeza sivuolo na tia witha na rusuya na peke yake aye netha cia tusuitu inge ngili 3 ukethia ni na tusuitu inge aitimbe wangili ya na cialika sioka one so kethia cialika nesa nondo nakwa nethetie quality la aimi mekwenda ile tona kutewa soko yonde. Okay. Tukua wata by the way wasia no kuana ngali. Cha umuntu cho kuatoka tukie tuambe. Tweke yawe kotonine twa make ni chiki. Meke ya kotonine. Na meke ya kotonine ngo meke itenesa. Ukethia 25 twe bandu batu 25 tiziana. Eva wenda makotoni atatu maane tu ida maana atatu ewoza. Meokoneza makuoneza ona tayungu ya wa mota cia bikameta aboni. Ni yo mota yobe yete. Na tuile okwa baika mwaka kusa. Wasia no ni cheme mako. Onde. Importance kana umuhimu wa kwitha na ngwata neo cooperative then wa win tela siata. Ndene wa cooperative wila tene wianiete kwatane kathiane sub county ninendie kila mundu kuka bana ndu meuka meaeni matese kuithia nguku ambe imbwa enda kitali wa nguku mwalimu wa nguku kwake na kila mundu aithi kwa kanomba ndu bailete aithia nguku ndu emethia ona nguku ndia nombela mekete ti ya nguku meke ya nomba ya inge ya ngulwe no ithia nguku yisa baibuni okwa yo ya manyase cia kwa ni uye ya nae mana atwe yeto suyeto beta na yeto kuye kwa kwa ndu bala wiyete nomba ti ya nguku ne ya ndu kana ya ngulwe kana ya ng'ombe ne cia ile yake wa mwake lola museo ne kana kethia nzebe la ya uma okangani ngale ya yethio ila yembwa okango ithe uka ubemba ma wa uma ingi mo mondo cia itiu no twele cio ndu ikichotwa aka no ila imi makwatana withia no cio mo withia ina utethio mo kwa tino utethio monene no tuteta nguku ta cooperative nguku cia kuwithecie mwesi ukoni ungia ithecie kuyo uongea ithecie thino na cio ndete yuko ta ina cooperative bamwe ni kanundu tata ti ya emienge emionde mayema na mbolika nguku nenesa nundu mayina soko yu soko no te kwenda tu kulia serikali tumambie soko nene withie ketha ni nguku ta ya mbulo ila ta ithia nya na ithia ngili 10 na kuwithetie 10 na pepa ndo tito no tangu kuisumo the nomwe yu cooperative useo wayo ni tete bamwe na tisomethanie bamwe withie kila nisi nigisikie mundu ula wikala laba yakathiani mwiso ikulia mwiso nikenda tuthio muone uka ukeze ape andu amwe na mate kwenda kushare knowledge mate kwenda kunena na emialangi mama atavyondo maima mate kwenda kushirikiana na emialangi ukeze mundu su nde kwenda kukwata na emialangi nde kwenda maima nondo wika ni siri yake kendo chuki yake na disadvantage myakwa aim mundu usu utekwenda kila wina cyo kimanika mundu ngimbe na beba muthuku utewangai ambete kwembwa lete ngai nundu kila nisi ni mchaile to manika mundu ngini kana tikatethia ni cio uya ni wa moyo mono na ibandu nethia ndu na somethisie mundu ni wa manie na ni wa ethisie ukethia ni wa moyo nethia bandu tialitie banini ngamumino kiama osinda nenda amanzinde ni me amanzinde ni kana withie nguku cioneka ebinda ngale yokie yauma mindoni na ko masinga yenda nguku ngilile to suitwa yani atwa 300 ndinai natu na ni wese nde natu na ile yose ya muimi ulongi tikaonengani ukethia yu ila cooperative yetambe yatene netu siokete musaisia mutongo TV ngwatania mukamba nyeneta wa Steven Mwema tuna Emma Mwania tio neta wo aende twende na kuima nguku twambose mbothio moni mukuri na ntukitenge
Musesia ni kwatia wende nesa ni kilungu cha wasia mwimi Mutongo TV ngwatania mukamba twende na uimi wangu kuu nita wa Steven Mwema nitwa siokethia twende ni kwatia wende nesa ni mubiano ndo kwende na kutusomele sindu sike bathokanio wanza nise muno ya asia wenda ando alange mimango kuma osinde of which and doing in life menda we say that mome yolo menda sindu sio simaneka how is that? So medhasia ikundio na simbi yo singina kuoya mala ngainga masomethia nesa mamane ne kanate vanangu kwela ya ilete na titono tangu kwe mwenye ni wyandie ndewe ne ndie thio nzindie wethisia mbingange ukethia ningu igwa moja nondu na usomethisie na ingo no kwatizie na waende ya nesa na ni igwa moja ndi masomethia wina ka success story kana ka story kama ndo na kwasia pe mundu mwana musomethisie nguku na aidha nguku adho kendo fulani kana ya moteli undo fulani kana aidha ngungili okendo kimo wivunia kuma masomo asoma kuma soma vyano mundu kana mundu wa musomethisie ukona ikweli we na musomethisie na atetheka ina somethisie meli mutheni nsioka kuma sublocation ya Kenya na ine yenda kwa kengegwa moyo nundu meli wanzioka wathi kwa ke withi yakete nombondo na monisie undu na musomethisie na meli wanzioka nuithetie nguku yuti onena ena nguku saiti ya yana na nethi iyo na tukuku tutano na musomethia na wambia no kwaka na moni ndo kwaka nyumba na aka nyumba na ende yana kuithia na thi kwake ni thia na ng'ombe ya mukune ni thia na tangi yake guo kwanza na tatu nye no nzindie na siumete ngukune siumete ngukune na ngio lava ita tibwo tetha cia we yosu nawo haya ndio kusakwa kwa kutimino tutavyo we mwene ndo utethekera ndo tukona niwethetie nguku muno twambe bakwa kusakwa breed kusakwa kati ya jebana nata ni lanzio breed ndio somethisia na utabya wewa nguku muthemba wiva ndo ilete mbya ndo ese balo kumyoka ngulia umya ba yutase we yuta otwelesia kwitha breed sieba breed ye mbinge muno ila mundu tono sakwa na neki na aileta kosa yeba aileta sakwa nguku ila yena soko ndaileta kuithia nguku tesie taba nundu amwe maenda makaima kosa mbuloilas maana ile na ndande sietu aba na ya thenza wasi umwe ina 5 3 mweso yungo kwesu yuko mina mwai kwaku the west ndi nawe yu wa ile osisi nguku ikuthi ketho iwoka balabe maine kwia tho watu suito na tu iliona na wathi wembwe watho wa no to siasia kembwe na licha na moko sisia nimea utana ku atosui netaiwete siasia metho ni maseo ma une maseo ukethia waku ya kendo wese ne keseo ko wasia bridgelands obyo ne yeba oyu tricala kuma kenichiki ise obe chao ise obe no ndungo kwesu ne bulanete mawia matune na meu mawia maiyo na meu na nguku esu ni uta eni soko ngaumali angatwa ba metabo ni nguite ni kuwewa na ile nguku ni nkito ni wewa mbesa mbinge nondo na nyama nzo kitumie ko tricala ni amalangi maingi malangu na manase nitakose obya maebunde sia nondo enambe iyoyu nondo weju kaikeni chikyo ketia nguku ndo newela emonenga we niki nyenenge ndie seke ndi mwemya ndi ameyenye ni wa isu weju ne wo nguku na ni tricala keni bro ne wo keni bro one wokeni mbro okeni mbro ndo wo wiye keni mbro lakini ndo esa kuweno netisie no waisia nenda tricala that means ndo ile kuthikwasie nenda nguku na iba ni wiye kwekeni mbro nenda keni mbro no ina oyeba mbesa sieba wasimu yuwa iba we no wete wekeni mbro lakini ola esa ukaba kwa ema withia nguku na nengiwe tije le ina ema ndo nguku ino iwaile mbwa wese we wachao nengiona wainduka nendo sakwa kiloenda nondo yuke kelothi utese we wake no ne wonguko na moti ya thoku ni makubulani aliona tumwe bunthene no uthi utwithia lakini nyene ndie twitwo thei tutabulanete akingi esu twasoma kana ile to specify nenda kindu fulani ndo alele kwase nenda nguku na ne nguku ile kikamba ndo ese namba neno na mikawa ne late kota mikawa ne ngotesa ikune ile kuya le isaka kuya tala ingosi we awa menda kienyenji na wa matwa ya ndo be muthembo la mbe mwithelio la na ile to kubundi sio kaikwethia ukethia ese yake ya mao yelo nesa yungo kwesu maka wa
ta kienyenji lakini ne nguku ngito ndo thimia wa kilo yo nguku ndo wi awano iwaete ni 5 mbesa ni lakini usilasia kiloni no isisi ya kusiuma kilo mbingi pethe we na faita ko nenda nguku mo ni kienyeji nela ya kisongwe nela kana ni improved kienyeji kana ni chawo yo na wathi mukawa ni wasi ambike nguku wa kienyeji wiki ya wola nguku ko ino ino ndiko yetwa tricolor azinie ni muthemba iba ni kienyeji ni improved ya masoko ameuta ni mama tatabasi andu makamia no ila improved lakini ni ndethia nesa te mwithelia wale kwithio kethia yena test no ndo mona kienyeji kabisa na yeki amauta majelo wela waya wewe aiza ma kienyeji kabisa na yenzi ona yena mambinge so elata sina thio ya kienyeji na malino sio ndeni thiku sisa mondomo pio kwanza wasio wongelwa yi yo ekania jo ndo mbeke yenyenji kila kitu tikela twendete ni chumu Oma katako kuo kethi atika seo. Lakini no we yanesa we wasi lete ingine. Ani okuli ati wasi tusise medho mao. Masia au adiko. Tusise mena chao tusise mena. Osiasi abeto siwethi ano to na ithi akasi iwa kayumia tumbeni. Nikaitha to na mbakala leti oyitho imwe. Kayumia tumbeni kato na eva mao mate malunga lunesa. Ne to sia watu yema tando. Kwa uwa ile yosa kasui wese ne kase. Sise medho. Lakini keni chiki yonenga ikasui kaseo. So wasi usise medho mao. Ondo twalekete no isisian wewe enda ino. Ngekota thiote ilote enda itena ema. No witho wai no manaka ne kakana kai kaume. Hata yuna ne kai ni. No usomie. Wese lile balabe mangusomethie. Ne kanane kuonia abalo kwa tosisia. Kasi ya abantu kevau. Kevau ne kekuona sia kai kakana kane kaume. Kaume tumbe. Ndake andikite. Ni pe undoke ilie pe undoke pe biye bando ngai mbya bi nene ke va itebo ikwatene tugila nesa kai masomethio kiasi na yo kaume nikatilete bi bando tutabye chowe wakata chowa ile akabando beyananu nesa ukaseobya ketuto taila nomba sito na chochu ne wailete kwaka ukeke andilesi anene si waya meshi na si kawaya kalaka ngika nini mukololondo kalike aya nombe suni wailete kwako kethe ya ndesi etie direct ngaliko ya yumambua na ndesi etie ngaliko ningo yumambua ya uwa ndesi etie umeomo waile iki yabe ukuta ukethia bawe ukuta nomba ya ilo sisia ngaleno kaneka sisi angalia ndikazise bantu popote bo mambua ndikasisi unondo elambuye kokela kisebe chichonde na kisebe kevo ake kinge kelikango kone na nguko isuchemba na mawau mainge wetu oye yita mawau yu mawau asue kanoma umeke ali wailete kusia vya meomo ngalikoni ya ngaleno nenwenge lakini ti ngalikwe ya yetheo ati ngaliko ya yulu yu asia ithio elambuye ya koka yuka na mathina maingi na nguko cia gwikwatwa mathina maingi pangi ndukake cho kuanziani cho cha nguko nomba ya nguko ndiaka wako yange 18 andu mesela nondo ela mundu ukite kwa kukekeja na ati ya yangu kuje na mabui esilabu ya thi kai ono ethetia nguko wakunekeleu abebe nzebe ni abo tanguko ne siaku atwana eko ya nama akitiyo ya na oka ubeba bese woka uasindelesi anedelesi asiangu kuyeba si close si waya iloko si isio no kotia wawani okaso mama boy tia mabui mainge mono ba wow na maili kano mbelo kwa kayangu kuba muomone ni waileke ya ilanga waya ya ukina yeta wa cleans ukeke yake uone nika na mundu akina akalika nguko ni ate no wau yaka wange itine balando mesela mundu abika kwa kwembwa ukete ne ndeto inge moye onena nenge kwa kwenda nguko wailo moto nguko ni itinda asiona netu aye waile on ya moi ukete kwa ko importance ya kukina guki uchumu kinde mundu kina ilika chone ni chakata ni cha usiya ula mabui we na mundu yengo kwa mabui we na yuo wakawakina nenda waisemba ametukika uthesia ukethia ngweno wauilika walika we sawa ngoko ndi uyiwa we dio uwe ngoko embwe ku wangu obe we ume ngoko sia kula lakini ngoko sia kwaitiwa sienze aya tuke bakwa ela unaro tabye ukwacho twambe bakwa ela ukwalikithia matumbe usiase chao ne kendo mana matumbe ane mazo kwa kwalikithia matuke tusui etumbe ya kwalika kasui yethi ya waye na muthia munene na muthia munini
ne tumbe yeu yethwa na ira crisis be twindo twethwa yo loke the tumbe neta kamu tumbe yu yalika be tumbe yenge sia woke the ne tumbe lakini neta je ilieta ebonda bonde neta yena yeu yuma akasui tumbe yela yuma akasui ne tumbe yena kaneseo smoothie na yena muthia wa yulu munene na wa nthe munini na ye tumbe wosa wenda ya muthio ciaitie na baja bathekendi no ndo nzebe ye ba yulu iboka suika mbi ya kumbwa ya umu ya mbi ya umbe wa bau na wa unya ya leka no kasi wa mbao dio kaya kakamba ikambo seto nikana kasuika mbi yumba masaa 24 nikana wiki ni njupetani tumbe lete whether ye kaleta how long ye go incubate tumbe ye wa ile kuya kwale che tumbe ya methena 10 kusioko lakini improved kenya njila netha cia ni ya methena mwanza ila tu ya matumbe muzie kwa methena mbao isino ananda no idiko wa diko mayale kandu ese na mona na ye mu ni uko kote ya suyo ndeme ona mwaini yele itatu asuye mauya mayale ka kowe muzindo lete kuya matumbe methena mbao wale ayaye maiwe yani asu na neki utawa matumbe nza kwa kwale kithya kwako ile ako wanyendio wa nile akuwa nundu etumbe yumundu osungu uya ndiye sembe nguko siake kana sienzamba nesa ndakita undete ndiye sekana sienanzemba ila sianie ndiye singoko iliata nundu ono yo we tumbe ukiani chale ambothio na inyanethe nao tusiitongo yale chato iliata na inge methia wa mayeta mono maita customer na no kuotea nundu no kwenda mbesa so wa mina kwalikithia utunza tusuira nekanda tuikakwe tusiituka mina kuma baya ni njupetani kalika kanya kosa wono ndo mwe akangu kunguko yale che yamba wiki atukanya ikana yumali yukanya ni we wasabu ni njupetani yokunya stimani ukatwike ya inambruda pando wiye eno bwawo anoto nego tena mbeza si obwawo ukayoka manda makotoni ti lazima wethwe no bwawo ukayione surround lao ndie ne ya utongia ne ya muute muute yosu neke ya tubiso be itaye ke waya stima na kwa oyu teyo matumia nene mayete nondo wa stima weye olomono yune tumia mbiso ngeke ya makaya mbiso ne ukakwatia ne iko makaya kama kakwata nesa ila kabonye kauma yonde ukatuluela kabisoni ukatwa ukaiya tosui kava tosui maana ile twenda tobiso twele kava maana tatu twenda tobiso totatu kwa waile take yokethi anotane sio thia twena muta twikoke kunza ni aba mutukwe la mute yo thela twathengea ne tu kinangana nikenda tumine ni maume bala makwata nguku na usiania na mota mawo wasu ambe ya usiania na nguku kasuika umetumbe ni ubenza nsokairo sanzo yita wa mereki kalika na wasanze suka mina mithena monzo isanza nsanzo yita wa Newcastle usiania na mawo aya utanesa wiki ya kusanza be bantu na kila wailete kwamba unenge beka mbayo tikita ilete kuwaketa wa kickstart keva nakatalwa kausia kasiku kaikawai na beka liquid weke yake uone kausa ubya cho withie tulato switu twe wona atwa ithia ko yanzo kethia ne tuluma echo itina withie ne kende kayina the nosu wasanza nsanzo ya Newcastle umina mithene monzo kasanzanio ya ngumboro ndawa ya ngumboro yeta wangu esuye nzanzo na sia mina 3 weeks 21 days isanza Newcastle ingi no imina 28 days ngumboro yukasiku amina ote ya muimi no kosi okay ingi okoko yangu ko nundu kaithio mutheni ya mwiso uterekete hata ndethekete muno karotabi siana niso miene sapio na nguko na umakuasa nomba sia kwa na akete kandaka ngoyi ya watu swimo ndwenda katona ngawe tina kaumya ndaka na akakeba liyethi wethi ya mabaline mekumwe yuna tanguko na kwatola baita na kwatola baita nene nie na kwatie neta mabia ngale ile na ka nomba tumwita tonene na ka inge itatu na ka inge na ile anelia ngoloba wethi ya yulu ebongo wethi seila sia matumbe sia kolecha na ndene the sia nini sia moika ila ngota maisha maendene saa no ya nene saa
musenda ekalaku twisa nesa ni siana ni kalana sio itea sia isiana isu isoma nesa na siesa nesa kwisela ngukuni mundu enda kubikia umunenge nguku kano au kuli advice tona kubikia ailete otumia nambe nungunenga na ya simu 0724 00 3218 kana 0735 05 7148. Thank you so much. Muyamuno. Amen. Musaizia Mutongo TV ngwatanya mukamba nyeneta wa Steven Mwema ane kilungu cha wasia wa mwemi naende netwa manguku ne kwatene watetheka no manondo to nakuka ngukusia kusika kwe nondo to nakuka nika naende wese there anisio nenga profit. Twethe anenge kwa ndani kwa mwe.